September ni som ni pakua ni lai ni ni a September thla kan hmang zo le ta trap mai bazar ul news silongai thleng u Pakistan court chon school principal mei che pakhat chu Muslim sa khua soichia a ti borbang tu ti in thi turin chung thu rel Lahore district and session court chon thotan ni khan private school pakhat Nistar colony a principal Salma Tanvir hi thi turin chung thu rel baka Pakistan poisa cheng sanga choi turin atia Additional District and Sessions Judge Mansur Ahmad Chuan ko thurel hi puangin Tanvir hian Muslim sa khopui thiam Muhammad chu Islam sa khopui thiam nung bera ni lova ama chu Islam sa khopui thiam nung bera in puang ni in na soyani Tanvir chunga thu boy hi kumsang ni som pathum dai to khan Lahore police te chuan an ziak lut to a Tanviri ukil Muhammad Ramzan Chuan Tanvir hi ril rulam chiang lo ni in soya Mase Punjab Institute of Mental Health chuan Tanvir hian ril rulama harsat na anei lo anti thung Pakistan hian British hun laya blasphemy law an na manga sangkhat sakwa somri le pasari tangkhan he dan mang hian mi sangkhat jali somsari panni an hrem to a sa kho za omna tibor banga pu ta hian ukil chhor tur an wan thin le a thiam lo an changtlang puyani Iceland ram parliament da meichia an tamjok le lo Mani Khan Iceland ram parliament all thingi ya chuan meiche MP an tamjok don ti kan ron puang to a mase kha result dik takala ni lova vote chiar kalme kani kan ti kha mase vote an chiar zawa meichia an tamjok le ta lo hlawa si somruk pathum ama meiche MP somthum pathum om tura be se kha ni le talovin meiche MP somthum chau an nei theita a mipa MP somthum pathum an nei ta zo kani Europe komol puirama meiche tamjok na parliament masaber an ni talova meichia hi MP zongjong za assembly pasari point paruk an ni ta zo kani kan soi to angin Iceland hi mipa le meiche in tuklan na berram jingami ani a chuti chungchuan an ram parliament a hian meichia a in mipa MP an langa jok zela atira kan soi ang khan vote an chiar zo don tre pa po khan meiche MP somthum pathum om thei donin an ria mase vote chiar dik lo pal tlem lo oma chu chu an chiar thale ni in soi ani a mipa an tling hnem ta hret ani heti lai hian vote la chiar non le hian prime minister nilai Katrin Jacobs da Tiri party left green movement le an tho pui Independence Party le Progressive Party te sarkar na adal chong lova heng party pathum tangrual hian seat somruk pathum omna parliament a hian seat somthum pasari an la a ama a seat somthum pathum nei khan seat li an lak bela heti la hian prime minister nilai Jacobs da Tiri party left green movement hian seat pariat chau an la thunga a prime minister chunjom zelang emti achiang lova Independence Party shwai tu Bernie Benediction chu prime minister ani mairin ani a ani hi tuna finance minister nilai ni in prime minister po lo ni to ani nge nge North Korea in missile akap chin le ta nimin September ni somni pariat thole ni khan South Korea sipai te chuan thu chu siamin anram thenom North Korea chuan mun nai kap chi short range missile chu anram tuipui kamatangin an kap chuak le ta ti an soi United Nations General Assembly nei meka North Korea palai chuan an ram ven himna atana ral thuam an en chin chu engram mai nan dang theilo ti soya asoi nu loka North Korea hian missile hi an kap chuak le ta ni tun thlatir khan North Korea hian ballistic missile le cruise missile lo kap chuak chin to bok ani kha nimin khan US sipai te po in North Korea in missile ka chua chin hi an riat thu an puanga Japan po in North Korea missile ka chua hi an riat thu soin ballistic missile ani mai thei ti an soya ani chuan United Nations in North Korea a hrek meka wanga aka chu phal lo ani ati South Korea ram president Moon Jae-in chuan anram National Security Council te chu North Korea in missile aka chu hi engang chiang e ani zir chiang turin na hriat tir ngal ani UN General Assembly New Year ka nei meka North Korea palai Kim Song chuan thu soin North Korea chuan ral thuam hrang hrang siama en china ti changtlun le kol zel chu adik na chanvo ani ati ani Sweden rama boma puak Khowelaram zalen berzinga mi ni reng Sweden ram chu Khowelaram himlo berzinga atel chho meka nimin khan an ram khopui pakhat Gothenburg ka mihring chen na in lian tak pakhata boma puaka
mi som parukin hliam an tuara an zinga mi pali chu an ngai tuam hle an ti boma pu anu hian he ina hian kang me chuak zuya a chunga chengte hi tukvera tangte in an in thiar chuaka police te chon he bom puak hi ti lui nge ani an rin thu an soya mo phur tu ero an la hre theilo Sweden a hian kum enge maza ta tangkhan he tianga tharum thona hi a thleng fo tamaya silai le puak thei manga chet na hi hriat tur a om de orenga ni kum chung khan Sweden a hian bom puak voi za le pasari a thlenga chung zinga za pani chu miswal ten an ti pu nge ni ti finfia ani bok Swedish National Council for Crime Prevention chuan Europe khomwal puya ram zalen le him berzinga mi ni thin kha tuna chuan Europe ram hriom le him lo berzinga atel to ani anti Taliban te chuan Afghanistan a anzinga an chu chunzom zel Afghanistan a Takhar province a Taliban te hian no pang pakhat chu apa chu Afghan Resistance Force a tel ni an rin helawangin nasataka soisa in an that hetianga Taliban ten no pang an soisa hlum ti hi Pansir Observer chuan atar langa he thil thleng hian Taliban ten an ma ni ep tu te chunga an ril ruput mang alan tir chiang hle ni in an soi pon to thinangin Taliban te hian Afghanistan a ro an rel le nu hian tharum tho an tum to lo thu le an pian thar to thu an soi thin na a an Taliban na alare maidon lo ti chu ni tina an chanchin thar kan hriat atangin alang me kani Italy ram kho puilian mirana chuan nimina tangkhan Youth for Climate hun mangin an kal khoma heta hian Sweden tlei rol khovel boruak lumzel tur ven na konga thoktu khovel hriat minglar Greta Thunberg po atela Thunberg chuan tunkar chunga Italy aram hroi tu ten climate talk an nei tura chuan a be sei san lo thu sain kumsom thum liam ta a at summit nei ani hnu a po khan khovel ram hroi tu te hian thu chawin khovel an mangaya ataka thil ti a om lo ni in a soi thamasa khani wan report a chuan khovel hi din mun lo om tak siam that thei to lo khopa boruak chia din muna ading teu to hle ti soi ania Thunberg chuan Youth for Climate a hiana honna thu soin kumsom thum chung chu chuti khati ti in a soi chawin kan mangralani atia hroi tu in ti te hian sikle sa chungchang ngai ven tu thalai rol te chu hetiang huna hian an soma an thu soi ngai thla om takin thu an soi tira ma se an ngai thlangai lo reng reng ati mia mai ani Thunberg chuan kan chen na khovelang hi adang om lova kan nun dan thak thleng hi a thei ani satlia lova a tulin a tul to ni ma se voin thleng hian kan kal ngain kan lakal zelani ati bok milan khopuya hian ram sang sang za som kwa tangin khovel boruak chizel tur ven na lama thok tu le midang te ne na zirtir na petrin thalai rol zali vel zet an kal khom me kani Myanmar ram lam thlir la ila Myanmar ram Spring Revolution kal me ka ni tin thu thar du om lo lam hriat tur om zela thotan ni chanu khan Beling Township Union Solidarity and Development Party USDP chairman Min Swe Nupuya Unaupa Thanwin Tunchu ka hlum ania aka hlum tu te hi hriat an ni ri lo nimina 11 Myanmar news inata landanin win tun ka hlum tu te hi bai ka inpurin silai ne nan ron tlana alulei village konga win tun hi an ka pa hliam na tak tuarin an kalsana damdo in pan puyani nuwa thotan ni tlaidar thung kha na thitani Military Council chuan thathar October ni khata nei tran tur Dubai World Expo 2020 ya Myanmar Trade Promotion Team an tir don ti an puanga thotan ni atang khan Ministry of Economics and Commerce malak na wangin Myanmar Fuel Oil Importers and Distributors Association te chuan Myanmar ram mun thanbi ka mantlom zokin tuyal thein zuatran ti an puang bok heti la hian ma pa hlaing le midang pahni te chu minikin PDF te hna ei tur poisa ral thuam le damdoin peka wangin man an nia Military Council chuan heng mi te hi terrorist an ni anti National Unity Government Minister of International Cooperation le NUG thupong tu Dr. Sa chuan military dictatorship le COVID-19 ripui chu arang theyang berin Myanmar ramatanga no bawantum ti asoya sipairo rel na le COVID-19 ripui awang hian mitam takin nunna an chan zela chu wangin heng thil pahni ti re thuai hi an mamo berani ti asoi thotan ni khan Yangon region a Hlaing Township chuan
sipai te nena inzom na nei cigarette siam na hmuna bom vai ruk apuak zona thaketa township a po police station kota tak thotan ni chanudar khatwel khan bom apuak bok NUG thu chu tar lan danin Myanmar ram kho sang sanga nimin thleng khan mi puiten sipai ro rel na andu lo na lan tirin kong an la zo zela heti lai hian sagaing PDF te chon sipai in kho tu an ruat te chu tun thachunga bang vek turin le mi pui malak na zom turin an hriat tira wat administrator te hian an zom ngei arin oma he mi malam hian chang u PDF te chuan hetiang thu chua hi an siama kho tu tam takin an ni na an lo ban san to ani Chin State ta Matupi Township a chuan district office saklai meka sipai anin kula hemi wangen nga lai khuwa zong zong tar le dam lo ti lo chuan khuwa an tlan chu san veka heti lai hian sipai te chuan da wailuya nimina tang khan mo tar ka anzira an ridup dup maya naktu khleng anzir don ni in soyani heti lai hian sipai ro rel na du lova be velo Myanmar thalai tam tak chuan an ram chu san tumin tun lai hian Yangon passport office salun theile antia heng thalai te hian Thailand Malaysia Singapore South Korea le Japan kalna tur passport an dil na sa hle ni in Mizima News chuan nimin khan atarlang tuna hian Sagaing region a chuan mun tamzo ka internet signal la lova sipai te chuan mi pui te chunga tharum man tho na sa hle nia soyania ma se internet a man thei miau lo wangin helai bela thil thlen dan kim chang hi hriat ani lova heti la hian tun hnaya PDF te chet na zinga Sagaing bial PDF te chu che thei ber an ni ti ani thung Mizoram lama po nimin khan longtlai district a Wambuk khwa Myanmar atangara tlante omna tur buk sakzo ania heng buk sakzo ta ka hian mi sang khatvel om thei tura ngai ani bazar channel ilo thira wangin lom thu kan soya ni lai ni nuam le hlimom tak mang turin du sakna kan hlana che